Урматтуу окурмандар, кез окуп атсаңар керек. Мына менин балам Андрей Санкулович Сопуев, профессор, завкафедра. Бул интернет жөнүндө аябай специалист бала. Ошо балам кези менен бая 70 жыл иштедим деп атпайбы? Ошонун ичинде эң киче унутулгус. Ушунчалык кызыктуу, интересный окуялар менде көп. Эч унутпайм. Эми ошону баягы кийинки жаштарга, кийинки медиктерге окуса, турмушунда, иштешинде анча-мынча сабак болот го деген менде ой бар. Агар сабак болсо, конечно, түзүгө эле болот. Мен ар дайым окугандар көрүп жүрөсүңөр, ким элем ким болдум деп баштап атпайм. Ким элем дегенди мен бир жолу бир топ айтып повторить этип келатам. 46-жылы Мединскийге келген «данет» деген орусча сөздү билчү эмесмин. Азыр ким болдум? Азыр билесиңер. Ошон үчүн өткөндө уландысы, ошентип аспирантураны 58-жылы бүттүм да. 58-жылы бүтүп, мындай ийгиликтүү кандидатский диссертация защищать этип алдым. Анын эртеси эле мен ошол кафедра госпитальный хирургу деп коет. Бизде ошогон ассистент кылып койду. Ошо кафедра азыр деле бар. Ал кафедранын заведующий мына менин жанымда отурган балам Андрей Сопуев. Ошону менен ассистент болуп калдым. 60-жыл 60-тан өткөнчө ошол эски больницада иштеп калдык. Эгембердиев мен 10 чакты жыл экинчи профессор болуп эле жүрдү. Баягы профессор, анан кийин Кыргыз деген аты бар. Анан ушул ректор Нургазиев болуп калды го. Ойлошту го. Бул доктор болсо, профессор болсо эмгиче кафедрасы жок деп аядабы билбейм. Ошон үчүн биздин кафедраны экиге бөлдү да. Экиге бөлүп туруп жарымын ошол Эгембердиевге берди. Эски больницада Эгембердиев калды. Бизде ошондой эмгиче таң калам. Эми анда мындай больница жок, хирургия жок. Өзүңөр помещение таап алгыла деп жиберди. Айлабызга эчтеке жок. Үч эле кафедра бар. Максим Ефимович экөөбүз уктук. Тети Бишбек темир жол вокзалынын больницасы бар, хирургия деп. Ошол издеп отуруп бардык 1-2 саатта. Вокзалдан ары 3-4 квартал алыс экен. Издеп жүрүп таптык. Барсак 1-2 этаждык кичине больница экен. 40 койкалык хирургиясы бар экен. Мындай главврачы, мындай солидный жакшы киши экен. Ал больница Алматыга карайт экен. Алматы. Бизде ал киши ушунчалык жакшы бир неме айтты, сүйүнүп кетти. Я сюда возьму, келгиле. Эми ойлоду, профессор ассистенттер келсе жакшы болот деп. Айлабыз кеткен ошака орношуп калбадык. Эми анда мындай троллейбус да жок. Автобус редко. Жөө 1-2 саатта жетчүбүз да. 2 саат аздап. Мен турган жерим терте Тоголок молдо, апта базанын маңдайында турчумун. Күнүгө салпактап жөө, кайра жөө, 1-2 саат жолдо жүрөбүз. Маған десе анан 5-6 курстун студенттери. Ушул вечералга ушунчалык кыйынып албалды да. 3-4 ай ошол жерде иштеп калдык. Ассистенттер, Максим Ефимович барыбыз. Орлар көп эле келип калды, баягы профессор, ассистенттер келди деп. Бирок барып келиши тозокто. Анан 2-3 ай иштегенден кийин шойма келди. Ушул азыр биз турган улуттук хирургия борбор ошол жерде больница салынып бүттү. Бул Елизавета салып бүттүр, 100 койкалык. Анан республиканскийде болчу неотложный хирургия ошону ушака көчүрүп келиптир. Аган главврачтан Нигматуллин Константин Семенович и заведующий хирургического отделением тоже Нигматуллин. Нигматуллин мен 3-чү курста Акымбаевдин ассистенти эле мен бул кишиден окуп калгам. Аны ойлонуп отуруп Максим Ефимовичке айттым, мен жетекчиме. Ушу мен барып сүйлөшүп көрөйүнчү. Как учебный базы. Уруксат берсе мен ошака барып окутуп турайын десем, Максим Ефимович макул болса мейлиң деди.
Anan Hüseyin gelip izlep yürüp gelsem, Nigmatul'un geziktim, bayağı görmeye kaldım bile ayttım. Uşunday kandidat boldum, asistent boldum. Hazır uşunday palacağımı uşunday düşündürdük. Öte alыс bolup atat. Bu studentlerge da kıyın bolup atat. Ruhsat berseniz, uşu sizdin больницаны как учебный база. Men gelip studentler menen больнойду görset uşular menen okutup keteyin, hiç kanday başka ziyanim bolbayız. Meylim dedi, пожалуйста dedi. Oşonu men o studentler menen gelip Nigmatul'un 3 ay işledim. Gelem, anda palata ordinatorskiy kabinet degen yok. Koridorda, palatada oturam, studentler menen ruhsat berdi, больнойларды görset uşalını okup, tüşteyin sabahın bütkünde getip kalam. Mınday лечебный операциянамнаға ешжака koşulbayım. Onçuğuz. Bir-iki şey oldu o. Nigmatul'un çıkırmadı deyip, men çırqap barsam, Nigmatul'un ayttı. Men sаған düjürstü bereyim, düjürt etesin dedi. Men suda bolsun dedim. Ya kolum kışıp bolup turganı bak. Suyundum. Men suda bolsun. Anın хирургтарын bayağı 2-3 ay çok işleşip baykap gördüm. Bir kalcıgan bir pazulay Orus, anan keyin Orus ayallar, anan Tatarlar var. Anda Kırgız degen yok. Ana men ettim. Kansemen ya suda bolsun, makulmun dedim. Ayına 600 üstü vereyim dedi. Men ayttım, kança verseniz men makulmun. Hem anda netlojni 1 yıl uşer. Gün tün debey netlojni ornap kelet. Sutkası meni düzürt etebiz de. O ay jer kabul kaldım. İştep жүрем. Anan keyin больнойлар, atigi хирургтар нашар eкен de baykap kaldım. Больнойлар suray başlamadı. Meni tok mama keyip jasasın. Mağana bundan görüp güyür alışıp kettim. Anan baykasam Nigmatul'un baykaş gözü karaşı men için geçene başka sezilip kaldı. Bir gün ele çıkırıp atat deyt, girip varsam düjürstü, erten men erte. Sen tünküsün saat 12'den 1'ge çeyin bolbosun bir yerde dedi. Men düjürdüm. Men kalp aytıp görgönüm. Çındığında bolğan emas. Eşikleri tışta oturgam, biroq düjürni sestraga aytıp ketken. Men o yerde bolam, kokusu orun alıp gelip kalsa, eşikке çıkıp sen ele men bir yerdemin dep. Bu kaydan, ne dep, bu kaydan bilet. Men ayttım, больнойду alıp kelgen jok, hiç kim jok bolчу. Eşikte oturgam, ушундай сүйлөшкөнбүз. Desem, смотри dedi, смотри. Дежурствода, это нарушение. Аны мен ең жақсы білем dedi. Kokusu ошол убакта бир ножевой кровосени келсе, хирург жок болса анда чоң чатакты. Наказание. Dedim, anam ойлоп калдым, bu кайдан билет. Точно, 12'den 1'ge чейин. Men kalpayım, çın dedim. Görse, büt satürnüklerini vay iç tarayı başlaptır, beni sorap, men operasyonu yokmuş jasay başlamadım mı? Göz karашыбыз başkaça olup kaldı. Görse jan satürnüklerin barlığı, menin artıman andı erten menen dalajit et dur çıkandı. Hoppe, yanım kişine baykap kaldım. Anam biraz ötkünden, dağı üyünü açı, bir kıykırsa bir köşenin ayağına oldu. İş kaynet çıktı, mavet develde dağı kıykırdı. Çırkap kelsem bir istoriyani götürü oldu. Durrak, prajeval devele çırkadı. Özü toluk şöyle. Balpangdap çırkap baratat. Meni artından çırkap baratam, ikinci etajga çırkap çıktı. Konsem emne olsam aytpayt, durrak, prajeval devele. Anam bir palataya girdik, barsak bir sredniy let, murutçan, sakalçan, kırgız kişi eken. Familiyasını okudum men dedi, yanına var oturup öylenen sorap kaldı kaydan. Tünküsü mene veres yaptırman. Aytıp kaldı kişi. Mavreki balam tünde veres yap, jerge atıp ayaktırıp saldı, adır on olup kaldım dedi. Anan Nigmatul'un kursağın görüp var, jak vereceğini görüp. En baya girip oturganda göre koy öyle, koykas, de öyle oturup kaldı. Men bilbeyim emne olmadık. Anam görüp jakayıp ketiniz tibi çıktı, eşke çıkandayım da kansem emne oldu sizge dedim. Emne oldu. Durrak. Devil istoriyani görsetti. Emneken desem, депутат Верховного Совета Союза сыздар eкен. Ben Moskvaga varıp keletip, pриступ olmadan tünküsünü alıp gelip meni beresiz. Kokut tutup oşal.
А мен аны оқуға қалып тұрмын. Депутат Верховный Совет деген. Нигматуллин ертең мен аны оқып алып, жүрегім түсіп қалмады дейді. Bir çoğun çıkar eken deyip. Ой, ана не салды анан? Ты дедім Мамытов. Если такой больной поступает, то позвони сначала мне. Мне позвони. Сообщи мне. Дедім, мақұл дедім. Анан кейін мындай байқап қалдым, мындай маған көз қарашы башқаша болып қалды. Анан bir күні маған обход жасап, уже полный право алып қалған. Обход студенттермен жасап атсам, Людмила Петровна бір врач, өзі полный жашелі, бірақ хирургтығы начарды. Ошол лечащий врач, мен обход жасап, ошол бір палатаға кірсек 6 больной жетеді. Андайды көрген бір больной түрін нелер бақ. Ушындай сөйгімене түрі көзім omday. Ой, шошып кеттім. Ошон барып көргенде құрсағым omday қазанда және көмкөріп қалғандай. Және қатып қалған. Анан бір райондан келтіріп ешера сұраштырсам, көп деме айылда деле врач жоқтанды. Жаңқы 12 еле ішегі дейбіз, желудкадан кейін. Ош жерде язма болып, ошоны сайғып, тырық болып, тақыр бүйделіп қалыптырды. Су өтпей қалыптыр. Ошоны менен желудкасы жан башқа түшіп кеттір. Ошо бірдем ішсем, демім қыстығып қиыналам, құзсам, ес алам. 15-20 күнде туалетке бір барам бір қорғалдай, төнің құрғалдай бірдеме шығат деді. Но сразу түсіндім, полный іштен оз екенін. Айтып анан Людмила Петровға айттым, назначен завтра на операция. Мақұл деді, анан кеттік. 1 сааттан ağzı ço, обход, главврач, заведующий, Нигматуллин. Не болып кетті, қайрат чұрқадық, мен студенттермен, обход, профессор, барлық врачтар қатысады. Барыбыз не болып кетті, обход жасап жүреді. Анан жаң қорға келгенделе, Нигматуллин отырып, Людмила Петровна доложить етіп атады, ассистент Мамакеев назначил завтра на операцию. Андайды желудкасын 3-тен 2-сін алып қайра ход жасаш керек та. Анан Ленин мотыл момдар ağzıma oyuncu karası bir gördüm. Чего, что сказал? Ассистент Мамакеев назначил завтра на операцию. Отменить dedi. Ошондон биринчи башталышты. Мен айттым, нет назначить dedi. Нет, отменить dedi. Мен нет, 3 жыл. Анан тура қалды эле курсагым момундай тагап-тырып. Кто ты такой, сопляк dedi. Ассистент Мамакеев dedi. И здесь кто хозяин? Я хозяин. Я организацию здравого Киргизии, я создавал. Кто ты такой сопляк? Вон отсюда, давай. И здесь я хозяин. То, что я сказал, ой, мен ошонда биринчи анан Кудай жалга ошондайда мага сөз таап алат. Константин Семенович, вон отсюда сиздин үйүңүздө отурган жерим жок дедим. Бул государственный больница. Вы запомните, ваше Чингисханство уже кончено. Какой Чингисхан дейді? Те Монголияның сізге ұқсас Чингисхан десем. Түсінбейді. Константин, көп жылдан бері сіз біз жерде Құдай болып жүрдіңіз. Емне қылғаныңызды бүт барын жалғыз жасатшыңыз. Азыр, почему сіз кадры жоқ болшы. Азыр қараңыз, вперед, назад, по бокам. Азыр расчет, появляется наши кадры. Например, я, дед. Как я оставил, знаете? Вот, дед. Вы как оставили? Вот так же. Десем, вот, четверо бақырып өкіріп, анда депутат жоқ советке. Мен сені жоғатым, қорға кіргізбем тек деді. Ананы өзіме салып алушы деді. Вон отсюда, шығышқа деп атапайбы. Константин, мен ит емеспін. Но кто вон отсюда будет, посмотрим деді. Кто вон будет? Бақырып алып кетті, мен жоғатам, жоғам. Коридорда студенттермен есім отырып қалдым. Баяқ оры байқұш, арбақтай алып келіп, үйлеп атады. Что я должен делать? Мен айттым, барымыздың көзінше, больной да, студенттер врач, ошолардың көзінше бақырып атпай. Мен айттым, вы не беспокойтесь. Не завтра, послезавтра все равно я буду оперировать. Ты выздоровеешь, не бойся.
Dev akırdan ince verdim. Anan studentlerмен koridorda esibizde oturup kaldık. 15 minut öttü o. Ottanan koridordan çağal öyle dağı bakırdı ve Mehmet! Tebele. Ben tura kaldım. Birisi de. Ben koldan alıp öyle sürüyüp kabinetine sürüyüp girdi. İşime diyeyim ne olup gitti? Sabah evim ne kılattım. Sınık şapıldat öyle. O da şalpaktat sas öpkülüvedet. Mehmet, прости старого дурака. Старого дурака прости. Я допустил ошибку. Не выдержал. Ты вот öyle girdi. Öpkülep. Anan oturdum, o da açılıp kaldı. Oturana aytdım, konseymens. Siz meni atamdayız, siz meni ötesiyleyim. Siz при всех, больнойлердің көзінше, студенттердің көзінше, бүт врачаңыздың көзінше, как меня оскорбили, dedim. Как вы унизили. Как после этого работать? Все-таки я человек, dedim. Desem, все, прости, öyle değil. Она мне говорит, консемens, я тоже живой человек. Если вот так будет продолжать, запомните, я молчать не буду. Все, завтра при всех я буду извинения просить. Извините. Оптырдып, елдештік, өбіштік, кеттік. Жарым saat өтті ғой. Жарым сааттан Есенаманов Манас. Қадимкілі Есенамановтың баласы. Ал Горыздаровтың заведующий болчу, жақсы жігіт елі. Ушыл звонит, деді. Мамед ағай, что у вас случилось, деді? Как что случилось? Ничего не случилось? Нет, вы не Гматуллин, что случилось? Ничего не случилось, немножко поссорились, уже помирились, дедім. Нет, нам доложили по-другому, деді. Опей, она, нет, все помирились, все нормально, дедім. Она ертесі 5 минуткада горкомдан Есенаманов министерствода төртөө келишти. Төркө бүт барын чоғылтып, Нигматуллин айтып тұрды. Я вас не пригласил, деді. Я никому не жаловался. Вы можете идти. Мамбет, это мой сын, ничего, немножко поссорились, помирились. Ну что же, идите, деді. Анан кейін алар тұрып алып өле мені тұрғызбады. Мамбет, давайте доложите, деді. Мен айттым, Константин Семенович, доложили вам? Вот так немножко поссорились, потом помирились всем. Нет, вы как молодой, честный человек, нам по-другому доложили. Подробно, как был, так и доложили. Ну, в таком случае, болғанын барын айтып бердім. Вот так. Болғанын барын айтып бердім. Анан кетті, шоның кетіспенен білініп қалды. Анан ертесі ұққан екен қызы Найда. Келді маған. Найда көз институт бірге біткенбіз. Акушерство гинекологияда ассистент болып қалған. Нигматуллин кемпірі завкафедры глазной болезнь. Қарындашы Фарисе деген Рысқұлова доцент. Ушыл ұғып алып дейді. Барымыз чоғылдық семья дейді. Чоғылығынан кеңештік дейді. Папа, достаточно много работал, ты же пожилой. Сен авторитетің барда кет. Мамбет не виноват, сен өзің баштапсың. Он растущий молодой человек, теперь у вас ничего не получится. Бақырып шықты дейді. Нет, он мой сын. Поссорился, помирились, что? Никуда я не поеду. Она Найда гулет. Мамбет, Шыңғысхан депсің, аны қайдан таптың дейді. Шыңғысхан аузыма келсе, сен атаң Шыңғысханды білмейді екен деді. Найда айтты, Мамбет, он же отец, характері шондай, үйде де шондай дейді. Үйде де сөз ұқпайды, бақырып өкіп бірдемес ішінде дейді. Анан біргенін іштеп қалдық, жақсы іштеп қалдық. Маған наоборот жалко алып қалды, жалеть етіп қалды. Мен бұл создавать здравоохранение, емгегі шоңылы кіші болшы. Кіші жоқ болшыда. Анан обход іштеп қалдық, іштегенде баяқыдай жоқ. Мұрын бірден болса, қоғылаш, жас создавал здравоохранение керек. Жас здесь хозяин. Анын біреу жоқ. Бірден болса, мен бірден, Мамбет сказал, все деп әлі қалды. Ой, онан қайра мен өзім жалеть етіп қалдым, бечара кіші, пожилой кіші деп. Анан ошол болды ғой, бателе пенсияға шығарып қойышты.
batele pensiyaga çıkarıp koydu. Oşu жүрүп кайтыш болуп кетти bakış kişi. Oşol Nigmatulu men oşantip бүтүштүм да. Бул анан жана Надя. Айта беремби? Надясы ушундай красивый эле. Чоң окуп жүрөбүз. Келгенде кыркал шүмүрөйүп тил билбейбиз. Көчүк башын бар көрүнүп, шым бет жал жеринен жамалган. Анан бу татарка дегенде баягы мусулман тил билет го деп баягы перериптен мына сүйлөшө калабыз да. Сүйлөшсөк шылдың кылчы, күлөт. Чычкырыл. Шоколад жеп туруп мындай күлүп шылдың кылчы. Анан ушу келгенде айтып атпайбы? Сволочь Мамбет маган никакой внимания не обращался. Ну что, если обращался? Если женился, я готов был. Эй, дура dedim. Дура, подожди. Окуп жүргенде жаныңа барып сүйлөшсөм сен чу деп шылдың кылып күлчү эмес белең. Бизден жүрөгүң айланчу эмес белең. Мени билгениң, мамакей, мен защайт этип азыр мени хирургия өтүп бараткан. Ошондон кийин сен мени таанып калдың. Болбосо ты никогда меня не узнал. Анан я Таникеев деген казак болчу. Министерство здравоохранения начальник отдел кадр 3 баласы менен ажырап туруп, ушу Надяны алып атып. Ал ти казак ток кыргызча сүйлөшүп. Байбыз аспирант армия министр кезиксе, бизди вообще киши деп койчумуз. Шылдың кылып. Чистый кыргызча, орусча сүйлөйт. Анда орусча тың сүйлөгөн киши эле умный болчу. Эми ошол одновременно Надя менен Лехман профессор. Акушерство гинекологияда ассистент болуп иштейт. Анан баягы мен ошо кандидат болуп иштеп жакшы болуп калганда Лехман Михаил Наумович профессор звонит: Мамбет, у нас тяжелый больной лежит. Пожалуйста, келип көрүп берчи деди. Жетип бардым, мен жетип барып анан оперирован, ушу перитонит кыйын болуп атат дедим мен. Возьмите перевязочный дедим. Перевязка бүт бары киришти. Перевязка шок снимать десем сразу. Ичегисине сedericim верим ага башты. Мына лөйүндө беле калыптыр. Анан мен снимать этип оозум бошту. Снимадан аягында ичегисини барын кошо тигип салыптыр. Анан мен айттым, какой-то, кто-то какой-то слепой сволочь оперировал дедим. Тып-тырсыл алып. Анан атпыштым, уже ичегисин бир топ жерин кошо тигип ошол текшилип, агып перитонит болуп, өлөйүн деп эле калыптыр. Анан кабинетине келдик Экмак. Келсек, Лехман сонун киши эле принимал. Мамбе, ты очень правильно назвал. То, что ты назвал слепой сволочь, это слепой сволочь, вот он, деді. Таникеевті көрсетті. Вот он, деді. Анан айтты: Мамбет, как хочешь. Если его на этот раз угробим, как видел, так и впечатлит. Анан эми аны угробу деген аны эптеп аны кутказдык. Анан экинчи жолу Таникеев дагы чыкырды, дежурить этип атты. Кровотечение весь брюшной полость, кровун токтото албай атабыз. Мен сразу помылся, эми агып отуруп тяжелый. Нематочный беремиз. Кан агып толгон, жогору жактан атабыз. Ошондон ошол Таникеев тилден калды. Айтып атпайбы мен. Операцияны тил менен жасай албайт. Баш менен кол болбос. Ошо бойдон тилден калды бачы. Надя кийин түшүндү, Надя ошондон баягы Индира деген кызды төрөдү. Анан тиги Индира Гандига телеграмма берип, андан телеграмма алып, подарка алып жүрдү. Надя менен мен мамилем ушундай жакшы болуп жүрдү. Бечара анан тез эле Таникеев тез эле ажырашты, кетти. 3 баласы менен катынан жок, Надядан жок, ал ошо бойдон жоголду. Министерстводон кетти, иштен да алынды окшойт. Надя бакшы кийин ошо кызы заграницада окуйт дечи. Ошо жака кетип кызына. Ошо жактан каза болду деп уктум кийин. Ушундай историялар окумуш.